Abubakar Bwama nagira ngu okwandikwa okukija bwanyuma yo kufa kwa James Munaku omumbabire betsimbire habwa kansara bwa district of Central Division okwijuza omwanya okwabe kuri okuba olwakana okwa kabiri 2026 emyanya endije yakwatsirweho no bwa kansara w'abakazi awamarango wade y'amatemba okuza Buruma Town Council kandi nano gwa kansara w'abasheija PWD ahabwa Bikonzo Ward okuza Bikonzo Sub County. Mulanga eri abalonzi masindi mwena nti mujye tulonde abakulembeze bano tugize bifo bino councils birenga ziri complete kubanga ife bitabira complete councils ziba zibulamu tubasaba ennaku ezo muzetegereze mujye in big numbers tulonde tufuna abakiise baffe mu councils ezenjawulo district ne ku LCC ngabo njogedde. Rubwama nayongera jangu kutera enkungano nako kwongezibweyo okwika okwa kabiri 2026 ate yongera higa betimbireho kutandika kwetebekanisiza obururu oburabeho ebiro 2026 ebyokwezi kwa kabiri 2026. Campaign programs zirazijja kweyongera yongeteka wetu guiding 24 hours to election kitegeza nti campaign zigina kugwa nga inakuzo mwezi 24. Basically communication ku election yabadegena kweraho enchanga nakuzo mwezi 17 eyongezeddwayo paka nakuzo mwezi 26 mwezi gumukubiri. Innocent Bukoro omuhanji oyetsimbire hawe kibiina kya PFF nagira ngu bakamutereresa omushanka 5 z'omukasheshe bakumumanyisa ko bururu bwongezibweyo mpaka wiiki erikwija ubwo nagira ngu abe yarundaine abahagizi kandi yateiremu na sente okushashura ba agents so nkusaba EC ehereze reason ahabwa haki esarize mwakaruru abruptly na muno already ebiro bihuireyo abantu bari in final phases stages hati no gamba no tera buteresimu shaitano no gamba ngo akaruka sarizemu hati oja compensatinga resources z'abantu zobe batiremo so kiturabize kubi muno bitu ka tinku nihira ngo ariyo reason yona iba kusobora kuhereza abetsimbireho borekero kwatwaho ahabo bwire na nesente babere bateiremu ombere bitane bire bahirwe kutera enkungano bakugira ngo sente babere bazeherizeho okoma kuno mulingo bakongeireyo okusomoza mukatita bwensonga kitukwasikiritayire mu sente turukize sente nyingi kandi tubatusasure ba agency abe pikipiki omanyire voter turn up babere puwa tubatusasure pikipiki mu mafuta tumobilizingire abatezi ba karuru abandi barugire mu cyoka bikwawukana okutana hona nabandi Richard Arnaitwe omumbetsimbireho ateine kibiina ashemererirwe cyo kongezayo bururobo arikugira ngo unkija kubaherezo bwire bwinji okuronda obushaji cyo mu bantu era kukoma kuno kubakongeizeyo kimpereze chance abakomi bange abambaire ndaka hikiroho bona nkujya bahikaho abo kwa buli muntu wena yekaguza owo butebe ni woho ayesigaire baitu uwo butebe abantu ni mumanya Arinaitwe Richard bagya kutukoma ebiro byokwezi 26 nibwo nimurakomo umuntu wanya kusaba kubakolera kurungi ekitongore ekebyo bururu echa Electoral Commission chandikire abantu 13 okwetsimbaho abwa kansara bwa district home Central Division gasha kwa Innocent atuganyira